O President ka United Democratic Party East Khas-Hills District ubadeiru o Chief Executive Member jong ka Khas-Hills Autonomous District Council ubatitas Khan hinegas ngi ka arpotrek ujaleo habayakran bakilap thai khubor ulayat ho bakaseng galapan kre nakabenta ka election ka banwan ulayat ho ru baka UDP East Khas-Hills District kaladan ya ki kerteng jong ki kertong ki bayakhun habaro ki constituency ulo ongru banakaliang jongu unsara ya kerteng sya komiti badepet ya election balada ki penmenano ya kerteng ru kansyong aki habakeli halor ka Mausunram constituency ubatitas ulayetho baya ka kerteng jong u kertong kadai ka blok kaban pha bat kumbalong menta na Mausunram tang ka kerteng jong uba olan sun ka bami wala kata ladadon daki weiru ka blok kan sapha ya ka kerteng bat ka komiti kan sapet benya yanu ban penyang. Nah kalian juga ngaku mu bapet ya ke East Khas-Hills kumbalong menta ki konsesi barok khat ngila project ya ki kandidat ki jungi but lasai ka sini ngindan ka Central Election Committee ya si lasai ka sini ngan sa persen ya ki tu kat niteli ki konsesi ki baki kandidat la long clear kemudian dilaban plan lasai ka list kasyong haka komiti laki song day ban pelat lasai ne amre na kalian ka junga ngala long ready ban persen kat tu kat ni teli ki konsulsi ki bala ready ki kandidat kawai dia Mausunram sat dan arut kita dia betikan musa arah tu katu kasyong haka circle yang nu recommend ke kasyong haka circle lada ki recommend arteli ki kan ki kerteng ru kasyong haka Central Election Committee ban jet uwe naki telada ka recommend uwe pada tengi approve ya uwe tekabel nu cuma saya minta ke Maksudnya maksudnya orang mi berlaku kerja persekara sensilam. Bahima muda itu bahan konflik. Ada yo uwe kan tak set konflik pak. Kata tengah orang itu katu kasyong haka circle. But adu menta officially ngidang yo tangya let's say ngidang UI tangya ke kerteng jumpa sui. Dia kabalong unofficially tengah 48 orang ni.